NDGana Luchingba Bjp Leingak na Manipur bu Eng Tappa Hanjinhanlakpa Oithoklaroidaba MASIGI MAHUT EIKHOI MASEL NUNGSHINANA LEIBA KHAKTANA Eng Tappa PURAKPA NGAMGANI HAINA MPCC के प्रेसिडेंट KEISHAM MEGHACHANDRA फोंगदोक्ख्रे महाक्ना पाउमी सिंगा उनबा अमदा प्रेसिडेंट रूल थमलबसु मणिपुर की इरांग लोइसिनबा ngamdri amadi इन्फ्लेशन थोकलबा फावबदा सेंट्रल लेंगाकना तुमिन लाइसनली इरांग असना मरम ओइरगा मिपुम खुदिमकी सेनमिट लोंदा अतुकी मतिक सोथरे चाही अनि IDP सिंगा रिलीफ कैंप ता खांगदना लैरी अदुबु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुर ngasi फावल लाक्ट्रिबा करिगिनो हाइबा वहंग हंकी मैतै अमदी कुकी नतबा फुरुक खुदिमक इरांग असigi चाइथेंग फंगले मरमदुना अमता ngairaba उपायदी पानलिबा लेंगाक असिदा थाजबा थंबगी महुत्ता एखोइ मसेल कांगलुप फुरुप खाइदना नुंगसिनना लैमिनसे हाइना मियामदा अपील तौरकले मंगदरे चाही अनि फारकलबदा कहिमता उद्रबा सिंटम करिमता लैत्रबा डेवलपमेंट करिमता लैत्रबदा एखोइ मसेन अमगा अमगा नुक्सिबा नतना ngасidi force na amasung akanbana amasung nungsinadabana anti porokpa haibasidi sungam ngamlaroi maram asina community khudimakta aina appeal tawjaningi Manipur Pradesh Congress Committee gi maikaidagi aikhoi amaga nungsinasi aikhoi chahi kaya leiminarklaba amasung aikhoi gi leibak aikhoi ngaksagadabani amaga nungsinaduna aikhoi shanti porokna bai khoi no honaba natana upai leiroi central government aikhoi depend taroga hingba yaroi state government gi BJP Leingak asida depend taroga hingba yaroi. Force cannot prevail peace in the state. By understanding between different communities and another communities can bring peace in the state. Manipur. Jai Manipur. Manipur Imalaibak, Sanalaibak na yai fare.